Ovo je posljednja šansa za Bosnu i Hercegovinu da usvoji standarde koji su narodima koji ovdje žive prijeko potrebni, ali i cijelom regionu kako bi krenuli naprijed. Zato velika odgovornost leži na sadašnjim političkim vođama da u sebi pronađu moralnu crtu, ali i vizionarski poruku bolje budućnosti. Retoričke sposobnosti kojima uživa. Voli da pomaže drugima i to ga čini zadovoljnim. A kad god nastupa sa partnerskih osnova uz pravičnost i poštovanje drugih, pa čak i protivnika, žanje uspjeh u odnosima. Duša mu je pronicljiva, sklona istraživati. Period promjena u Bosni i Hercegovini na različite načine, bila ona nama po volji ili ne, trajaće do 2023. godine. I na kraju, ima jedan sjajan citat za sve nas. Govorit samo ako će to popratiti tišina.